bakunzi ba Mass for All Ministry turabaramukije cyane muri kumwe na jewe Evangeliste Munezero Nadine narinda bakumbuye kandi ndazi ko nawe mwari munkumbuye hanyuma mwe wese ahaherereye abaherereye ku mugabane wa Afrika abari ku mugabane w'Uburayi buri wese ahaherereye tubabaramukije cyane amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu no mu ngo zanyu turabakunda cyane yego kandi turabashimira kudukunda namwe muri Mass for All Ministry jewe ndumwe mu bamambre ba Mass for All Ministry hanyuma rero turabashimiye ku kuntu mudasiba kudukurikirana uko bukeye nuko bwije murabitugaragariza tukabibona Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane uyu munsi nifuje yuko tusangira namwebwe ku bintu bine biranga umuntu ayoborwa n'umwuka wera ibimenyetso bine bigaragaza ko umuntu ayoborwa n'umwuka wera ibyo nivyo nifuje yuko dusangira ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana kandi ndazi ko nta utifuza ko uwo mwuka wera yo muyobora kandi namwe muyoborwa n'umwuka wera abatayoborwa nawe baraza gusaba Imana kugira ngo nabo batangure kuyoborwa n'umwuka wera turavyumviriza birashika bikaba byinshi birashika nawe ka office ibindi byinshi birengeye ibi tugiye kuvuga bigaragaza ko umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana ariko jewe kuri uyu mwanya nashimye yuko tuganira kuri ibi bintu bine bigaragaza umuntu ko ayoborwa n'umwuka wera mbere yuko dutangura ikiganiro reka tubanze twiragiza Imana dusenga Imana karibu dusenga Imana Mana mu izina rya Yesu Kristo abakobwa n'abahungu bayo kuri Mass for All Ministry turi hano Mana uyu mwene data akurikiye kino kiganiro ndamukweretse nanje ubwanjye ndakwiyeretse n'ukuri uyu mwanya turaciye bugufi cyane turavuze ngo icubahiro cyawe cyo gishigwa hejuru nyaguhora ku ngoma uri Imana izi kurinda wabanye natwe wabanye n'uwo mwene data Mana umurindira biwe umurindira mu biwe no mu vyiwe warakoze nyaguhora ku ngoma nanje wabanye nanje urashaturinze ni wowe ushimye ko dushika kuri isaha tukiri bazima tugiye ku mwuka w'abazima izina rya Imana rihabwa icubahiro none Mana ishobora byose dusengeye Mana uyu mwanya w'ikiganiro tugiye kugirana hano muri kano kanya ntidusengeye ijambo rya ku ijambo ryawe rihora riryera ahubwo dusengeye umwanya tugiye kumarana n'uyu mwene data reka umuhezagire kubwo gufungura kino kiganiro mugirire neza Mana reka Mana ico ushaka yuko yumva kandi yakira ubikorere kwiyubahisha uzubane natwe Mana utangurane natwe kandi usozanye natwe kuko uri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo tangurana natwe usozanye natwe ubane natwe tukubone Mana waravuze ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana natwe turashaka kuvuga iby'umwuka reka ntabari twebwe rero Mana ahubwo hagaragare we muri twebwe wigaragaze nk'Imana utubera Imana turiteguye kumva tubwirijwe nawe tubwirijwe n'umwuka wera ico duhaye kazi ni mutatu butagatifu Imana data Imana mwana n'Imana mwuka wera mwino muganze Mana muri kino kiganiro muganze imitima ya buri wese Mana turakwite tugaye kaze na karibu ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu urakoze amen ego ndasubiye kubashimira cyane kubwo kubana natwe muri kino kiganiro reka tuganire ibintu bine bigaragaza umuntu ayoborwa n'umwuka wera kuyoborwa n'umwuka wera reka tubanze dusangire ijambo ry'Imana riri ngaha mu migani mu gitabo c'imigani igice cya 16 ku murongo w'indwi murongo wa karindwi muranyihanganira ikinyarwanda canje kivanze n'ikirundi narababwiye ko ndimvange mu rundi n'umunyarwanda byose biravanze ariko igikuru nuko message yumvikana kandi ndabakunda cyane rero umurongo w'indwi igice cya 16 imigani 16 umurongo w'indwi reka dusome mu izina rya Yesu Kristo ngwiyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe dusubiremo imigani 16 ku murongo w'indwi havuga ngo iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe haleluya Imana ishimwe cyane ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka iyi migenzere intambwe z'umuntu iyo zihimbara Uwiteka iyo zinezeza Uwiteka ngo Imana ishituma n'abarabansi biwe
buzura nawe donc nta mwansi aba akigira abansi biwe baca bagaruka kuba abakunzi biwe kubera iki kubera imigenzereze yiwe yanejeje Uwiteka kandi imigenzereze yacu ntishobora kunezeza Uwiteka mu gihe cyose tutariko turayoborwa n'umwuka wera utayoborwa n'umwuka wera ayoborwa n'umwuka wa Satani uyu mwanya tuko turaganira nabiyemeje gukurikira Imana n'abafashe urugendo rwabo bifuza kuzogera mu ijuru bayoborwa n'umwuka wera abo niho turiko turaganira nabo Yesu ashimwe cyane rero hari ibimenyetso biranga umuntu ayoborwa n'umwuka wera icambere umuntu ayoborwa n'umwuka wera ubwoba burashira umuntu ayoborwa n'umwuka wera icambere kimuranga nta bwoba agira ubwoba bwose reka ndababwire bene data buturuka kuri Satani nta handi hantu ubwoba buturuka atari kuri Satani iyo rero wateka akagere Satani ukamwereka ko nta rube musangiye ntaco mukizinanye ko ubwoba burashira n'ijambo ry'Imana ryarabivuze ngo umugororotsi ashiruka ubwoba nk'intare ngo ari ku munyavyaha yirukanka nta kimwirukankije rero iyo umuntu yaborwa n'umwuka wera ikintu kimuranga cambere ubwoba burashira mu rugo rwiwe ubwoba burashira wahora utinya kujya mu nzu ya wenyene utinyuka kuharyama kuko ubwoba buba bwarashize kuko urasenga ukaryama ukavuga ati uburinzi bwose bugiye gusigara ari ubw'Imana ntiwiringira imbaraga z'abazamu ntiwiringira imbaraga z'abasekirite uba wizeye imbaraga z'Imana zikurinda ubwoba burashira kuko uzi yuko uri kumwe nawe akomeye kurusha uri mu bisi Yesu ashimwe cyane ikintu kiranga rero umuntu yayoborwa n'umwuka w'Imana ikintu cyambere ubwoba burashira hari abantu mu ngo zabo babanye bafite ubwoba batinya abagabo babo bagatinya no kubabwira ikibabakiye ku mutima cyangwa abagabo hari n'abagabo batinya abagore ubwoba gifise ubwoba ariko iyo watanguye kuyoborwa n'umwuka wera ubwoba burashira narababwiye mu buhamya abashoboye gukurikirana ubuhamya yuko kera natwe twari dufise intambara mu rugo niki ariko ubu nibutse kuri ijambo rivuga yuko ubwoba bushira nja nibuka narababwiye mungo intambara ziba zigikomeje jewe murambabara ndazavanga ivyingo kuko niwo muhamagaro wanje niho nahamagariwe ni mu rugo naho nyene rero ama example menshi canda yatangira no kungo mungo narabwiye rero ntago tuba turaba marayika turacari mwisi yanduye turacafashigiye mu intambara ntizizobura ejo zizoza nejo bundi hazi izindi ariko iyo ubwo n'umwuka wera ubwo bwarashize biba bimeze neza kuko ndavyibuka ejo bundi je mu misi heze twarashwanye akantu gato n'umugabo wanje turashwana kuko erega ntituragera hano Satani atoshikana umwambi birashika tugashwana ariko iyo tubogwa n'umwuka wera tugira uko tugenda tukagira nuko dusaba imbabazi tukagira nuko turodiresa ibintu tukabigarura ku murongo mwiza rero turashwana n'umutware wanje dufi akantu gato ntashobora kuvugira ngaha nyene ndashikigiye nanje nje mu mubiri mera nk'ugwanishije umubiri nyene bimera nk'ibibaye nabi gatoya hanyuma umutware kubera ishavu asharambwira ati jewe kwanza guhera n'isaha ntuzusubire kunyita sheri ariko kubera bwoba bwaheze naciye ndamubwira nti inde takwita sheri ni undi sheri mpaye ninde ahubwo naciye mpera ho nyene kubera bwoba mwuka wera yamazemo nca ndamubwira nti uri sheri nyene urumva je naciye mbanze ndagenda fukama mu cumba nsaba ikigongo Imana turacumura ariko tuze turibuka gusaba imbabazi Imana kwihana no guca bugufi ndabanza nja mu cumba nsaba ikigongo Imana ndasenga mvuga Mana yo mwijuru hari ahantu nagwanye nabi hari ahantu nigwaniriye nagwanye nabi nakosheje ndabizi ariko Mana ndagusavye umbabarire hanyuma rero naho undi yambwiye ati ntuzusubire kunyita sheri nje ndaganda mbwira sheri mbabarira kaciyemwo mbabarira hanyuma ahubwo kugira nyine ati ntuzusubire kunyita sheri ahubwo ncampera ho nyene nahadakenewe ko hajemo sheri nkaca ndahatanguza sheri wanje ninde wundi atari we wenyene mwaba mama mwereka Satani nakaza arabatera ubwoba abereka ngo umugabo yavuze uko ngucu bifata nk'ihame oya mwiyemerere mwuka wera bayobore ubwoba bashiremo uwo mugabo nuwi wawe umurekrame nkuko ari wi wawe mu masengesho musengere nuwi wawe nawe wa mugabo we uwo mugore nuwi wawe ntuze wemere amajambo Satani avuga ntuze wemere amatangazo Satani ashiraho umva ko jewe nanashiriwe itangazo ngo ntuzosubire kunyita sheri iyo ba ntayoborwa n'umwuka w'Imana iyo ba ntayoborwa n'umwuka wera nari guca mvuga okay sawa gumye ivyawe nanje ngumye ivyi wanje ariko kubera ubwoba bwashize maze kwihana gusaba imbabazi naciye mbandanya aho ngumva sheri ngo tendrement aimé umva ukunda cyane ni sheri nyene
Satani isaha vyumve ni sheri nyene nuwi wanje vyaguma vyoroha vyaduga vyamanuka ni sheri wiwanje nyene. Aho ntangiza akarorero kuri uku kuntu ikintu ca mbere kiranga umuntu ayoborwa n'umwuka wera, ubwoba burahera. Nta kintu na kimwe gishobora kuza kigutera ubwoba. Ubwoba burahera ugashika naho ushobora kuja guca imanza zananiye abandi kubera nta bwoba ufise muri wewe. Ubwoba burahera ukageza gukora n'ibintu vyananiye abandi kuko nta bwoba, nta nijwi rikwagirizwa riba riri muri wewe. Ikintu ca kabiri kiranga umuntu ayoborwa n'umwuka wera, arababarira, yihutira kubabarira. Ica kabiri, yihutira kubabarira. Umuntu ayoborwa n'umwuka wera arababarira. Siyo kuvuga ngo upfa ikintu n'umuntu, ushwane n'umuntu ucubibika umwaka wose uhere, ugeze n'ahantu urahira ngo nzorinda mpfa tudasubiye gusangira ku meza imwe, nzorinda mpfa tudasubiye gusangira igitanda kimwe, nzorinde mpfa tudasubiye no guhura mw'ibarabara ngo cume ngo nibarabara wariranguye n'igi wawe. Iyo umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana arababarira, akababarira naho batamusavye imbabazi kubera ayoborwa n'umwuka w'Imana. Kuko ayoborwa n'umwuka w'Imana barangwa n'amahoro yo mu mutima. Ayo mahoro yo mu mutima rero ntushobora kuyaronka udashobora kubabarira, ntushobora kuyaronka udashobora gutanga imbabazi. Jambo ry'Imana ryavuze ngo mubabarire kugira ngo namwe muzobabarirwe. Rero yihutira kubabarira. Yaba yapfuye ikintu n'umuntu hari igihe atanarindira ko aza kumusaba imbabazi, wenyine akumva yuko amubabariye kubera afise ikimuyobora. Ayoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera ashamubwira ati mubabarire natara gusaba n'ikigongwe, mubabarire. Nkuko Yesu ku musaraba yavuze ati Mana ubababarire kuko batazi ico bakora, bababarire kuko batazi ico bakora. Rero umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana naho umuntu aba yamukoshereje ashatahura akavuga nk'ijambo Yesu yavuze ku musaraba ati Mana mubabarire kuko ntazi ico akora, mubabarire ntiyamenye ivyo akora, arababarira. Rero nimbuzi yuko imbabazi zikuranga muri wewe habamo imbabazi ukihutira kubabarira, umenye yuko uyoborwa n'umwuka wera. Ariko nimbuzi yuko utababarira ukaba ufise ikintu cyo kubika inzika, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nimwaraka izuba ntirize rirenge mukiratse, murake ariko mugira ahantu mugarukira. Rero nimbuzi yuko uraka ukabigira ivy'umwaka bikafata imyaka 2 utarasaba imbabazi cyangwa utarababarira, aho nta mwuka w'Imana akuyo, nta mwuka wera kuyobora. Abayoborwa n'umwuka w'Imana ikindi kintu kibaranga, barangwa no kubabarira, no kubabarira. Imbabazi zikaba nyinshi muri bo bakihutira kubabarira. Mbabarira ndakubabariye, mbabarira ndakubabariye. Nimba ufise imbabazi muri wewe ni vyiza umenye yuko uyoborwa n'umwuka w'Imana, n'umwuka wera. Ariko nimba utababarira umwuka wera ntaba muri wewe. Ikintu ca gatatu kigaragaza ko umuntu ayoborwa n'umwuka wera, agira urukundo rwinshi kuri bose. Ica gatatu, agira urukundo rwinshi kuri bose. Nkuko Imana idatoranya ku butoni, niko n'uyoborwa n'umwuka wera nawe adatoranya ku butoni. Apana byandi by'abantu vyateye bakunda abo bahuje kategori, bakunda abo bahuje urwego rw'imibereho. Akumva yuko nimba ari umukire agomba gukundana n'abakire gusa, abakene ntaho bahuriye. Ku buryo umukene agiye kumuramutsa no kumuramutsa bigorana. Nukuri Imana idutabare. Hari abakristo bitwa ngo abakristo ariko imirimo bakora ihakana yuko bakunda Imana. Imirimo bakora igaragaza yuko batayoborwa n'umwuka w'Imana. Akumva yuko akunze ababosi bagenzi be afise umuduga nanye afise umuduga ujya twoyaga turi kumwe. Akumva ko abandi bakiri hasi batomwegera, ko atanishiyumviro bomuha atahahuriye nabo, ku buryo no kubaramutsa adashobora kubaramutsa. Iyo ubikora gutyo nta rukundo ruba ruri muri wewe. Umuntu yayoborwa n'Imana agira urukundo kuri bose. Nkuko Imana idatoranya nawe ntatoranya. Yaba umukene aramukunda, yaba utunze aramukunda, yaba uwize aramukunda, yaba utize aramukunda. Imana ntitoranya, ntiraba uburebure ubugufi, intara, igihugu uvukamwo, bose. Petero niwe hajya mu byakozwe n'intumwa ku murongo mu gice c'icumi umurongo wa 34 niwe yateruye aravuga ngo nukuri menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo gukiranuka iramwemera. Ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo gukiranuka iramwemera.
nimba Imana yemera bose idatoranyije wewe ushingira hehe utoranya? Hari umama mbabaje cyane yigeze gutumira abakire basengana mu rusengero rwabo rwa ADPR, yabatijwe arabatumira ati muze kuri fete yanje nahateguye, kuri 50,000 zanje mfise, ndafise ibintu nateguye, muze ndabatumiye muhiri wanje. Ariko habura numwe aseruka ku mbuga y'uwo mumama ngo kubera motife ngo nuko ari umukene ngo bazogenda mu mafete y'ababosi nkabo. Erega nawe ubifise ntiwari uzi kuzobironka. Imana yaguhaye nizo hanuriya, kandi uyu munsi wowe ushobora kuba ufise ejo ukabura we akaba afise. Niyo mpamvu rero muri uko kusumbana, muri uko kutareha, umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana arangwa n'urukundo rwinshi kuri bose, urukundo rwinshi kuri bose. Na Yesu bariko aramubaza amategeko, intumwa z'Imana ati tubwire itegeko risumba yandi. Yatanguye abwira ati itegeko rikuru risumba yandi ati mukundisha Imana imitima yanyu yose n'imbaraga zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose. Ati irindi rigira kabiri ati mukunde mugenzi wanyu nkuko mwikunda. Ati ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda ubwawe. Rero urumva nimba hari umuntu afise uwadakunda kubera impamvu iyi adakunda mugenzi we nkuko yikunda, itegeko rya Kristo yaramaze kugica. Kandi iyo wishe itegeko rya Kristo ntubu ukiyoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera abayigendeye, ntabana n'imicafu, ntabana n'amatiku, ntabana n'ukurobanura. Umwuka wera ntabana n'ivyo bintu byose. Rero ikintu ico kintu cya gatatu kiranga yuko umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana nuko agira urukundo kuri bose, akababarira bose. Nimba hari uwo yotabara musanze yaguye kwibarabara kubera inzara, ntiyite kumenya ngo ava mu ihe ntara, avuka i Kigali, aba mu ihe quartier, oya, gusa akamera nk'umusamariya w'imbabazi, akamenya ati uyu muntu akeneye ubufasha bwanje, reka ndamufashe. Biratangaje umuntu ashobora kwenda kwihuta kwa Mungu agiye gusenga, agaca impande y'umuntu yaguye muri rigore yishwe n'inzara, akirengagiza ngo bariya n'abateka mutwe canke nguriya ngo sinovyitaho ngo je ndacerewe, akaja mu rusengero. Ibyo ugiye gusenga n'ubusa. Ariko iyo ubanje ukamufata ujya muntu ukamufasha, ukamufasha kene, nimba ari kumushikana kwa muganga ukamushikana kwa muganga, nimba ari kumuha ico kujya ukagenda ukakimuha. Hajya ubusenze isengesho rikomeye cyane, riruta isengesho wari gusenga kuri uwo munsi wa Mungu aho warugiye. Rero umuntu ayoborwa n'umwuka wera, ikintu kimuranga agira urukundo rwinshi kuri bose. Uwimaze kugira urukundo kuri bose, urumva yuko n'ababanyi bawe mubana amahoro, no mu nzu yawe abara amahoro, no kukaza ukorera abara amahoro, no mu isoko aho ucururiza abara amahoro. Ivyo rero bigasha bikugaragariza yuko uyoborwa n'umwuka wera. Abayoborwa n'umwuka wera batandukanye n'abayoborwa n'umwuka w'isi. Ikintu cya kane kiranga umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana, abarozi baramubura, ntibamubona, aranyerera kubera amavuta y'Imana aba muriko. Abarozi baramubura, bashobora kumufata bakaja kumutanga ko ikimazi mu kuzimu. Uyu muntu muturonderere, mu musirike, mu mutongere, nibi ibyo bigende nabi, agware cyangwa bumusazi, atangura toragura amashashe mwibarabara. Ariko kubera ayoborwa n'umwuka wera, kubera Imana imwemera, bakamubura kandi bamubona. Umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana, abarozi baramubura. Yaba papa wiwe yogenda kumutanga ikimazi kugira ngo aronke ubutunzi bwinshi, ntibikunda kubera abayoborwa n'umwuka wera. Abajya bapfumba bamushiriye baramubura, barakabakaba bakamubura. Bati uyu muntu watuzaniye ni umuntu bwoko ki, ko turiko turamurondera mu mashini zacu tutariko turamubona, anyegeje hehe, yihishe hehe ko twamubuze. Hanyuma bo nyine bapfuma bakaza gutahora, bagasha babugira ujya muntu yazanye izina ryawe canke ifoto yawe, bati uyu muntu rero ashobora kuba ari muri bwa bwoko butavumika. Imana ishimwe cyane. Ati uyu muntu watuzaniye ashobora kuba ari muri bwa bwoko butavumika, ashobora kuba anyegeje muri ya maraso ya wa mugabo, batinya no kumuvuga bamwita ngo ni wa mugabo yanesheje urupfu na kuzimu. Ashobora kuba yihishe mu maraso ya wa mugabo yanesheje urupfu na kuzimu, twebwe twamubuze. Ukaba amahoro kuko uyoborwa n'umwuka wera, bakakubura kandi bakubona, bakageza n'igihe nawe bakwita kuri umurozi ufise imiti wisize canke iyindi protection igukingira, ariko ntayo. Ari ububasha bw'Imana, ari ubushobozi bw'Imana bugukingira amanywa na nijoro. Rero nivyo bintu bine nifuje ko dusangira biranga umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana. Twavuze icambere
ubwoba burashira, ntabwo baburanga umuntu yayoborwa n'umwuka w'Imana, ntabwo bagira uko vyomera kose. Ica kabiri twavuze ngo arababarira facilement, arababarira mu buryo bworoshe, arababarira, arangwa n'imbabazi, kuko na Yesu Kristo nawe niwe munyembabazi, yavuze ngo namwe mugiranira imbabazi nkuko nanje nazibagiriye. Hanyuma ica gatatu agira urukundo rwinshi kuri bose, agira urukundo kuri bose, adatoranyije uyu canke uriya, abantu bose akumva abafitiye urukundo, nta munyangire agira muri we. Bamubwiye ati uriya mwanke kubera ujya twankana, rero gerageza nuje nawe, oya we ivyo ntavyagira, akunda bose. Wowe ugashaka ukamwankira ko akunda uriya muntu, ariko we abandanya akunda abantu bose, agira urukundo rwinshi kuri bose. Hanyuma ica kane twavuze nuko abarozi bamubura kandi bakamutinya, abarozi baramubura kandi bakamutinya, kandi ari kugendera ngaha kw'isi bamubona ariko bakamubura. Ego nivyo bintu bine nashase ko tuganira biranga umuntu ayoborwa n'umwuka wera. Birashoboka ko hari ibindi byinshi bimuranga, gusimbuka impfu nyinshi n'ibindi byinshi, ariko uyu munsi jewe nashimye yuko tuganira kuri ibi bintu bine. Ubwo burashira, ababarira bose, ababarira yihuse, agira urukundo, kandi abarozi nta mbaraga z'abarozi canke abapfumu zigira ico zikora ku buzima bwiwe. Rero ndagushimiye cyane rero wadukurikiye ngaha kuri Mass for All Ministry, ndakwifuriza yuko wo kwifuza nawe kuyoborwa n'umwuka wera, kugira ngo ibi bintu bize birakuranga, kugira ngo n'abagambire kugira nabi nawe bakubure, uze wihishe mu maraso ya Yesu Kristo yaducunguye ku musaraba Igorogota. Nivyo ndakwifuriza, ndagushimiye, ndabashimira, ndabasaba yuko mutokwibagira kugira share, comment ndetse na subscribe yo kuri Mass for All Ministry. Turabakunda cyane, turi kumwe, Imana ibahezagire cyane. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye ko abanye natwe Mana muri kino kiganiro, aho twibukije ibintu Mana biranga umuntu ayoborwa n'umwuka wawe. Mu izina rya Yesu Kristo nushimwe Mana, turagushimiye cyane Mana, tugushimiye kuri ibimenyetso twumvise Mana biranga umuntu ayoborwa n'umwuka wawe. Twifuje ko natwe Mana yo mu ijuru wadufasha Mana tukayoborwa n'umwuka wera. Uyu mwene data yakurikiye Mana, yarifuza kugira ngo nawe atangire kuyoborwa n'umwuka wera, kugira ngo abahishe mu mababa yawe ewe Uwiteka, ngo wihishe Mana mu bwihisho bwawe, ngo azobara mu gitutu cy'isumba vyose, azuba ameze kandi ngo bakwizera Mana, ngo ameze nk'umusozi wa Siyoni udashobora gushimangira. Mu izina rya Yesu Kristo Mana mu ijuru turasenze kugira ngo natwe uzuduhe kuyoborwa n'umwuka wawe wera, twiyoborerwe n'umwuka wera, uzodushikane no mu ijuru. Waravuze ngo ingororano z'umugororotsi n'ubukire, icubahiro ndetse n'ubugingo buhoraho. N'ijambo ryawe ryatubwiye mu migani ngo imigenzereze yacu ihimbaye Uwiteka, ngo abansi bacu bagaruka kuba abakunzi bacu. Turasenze kugira ngo Mana yo mu ijuru uduhe kuyoborwa n'umwuka wera, tugendane n'umwuka wera, abanzi bacu bagaruke kuba abakunzi bacu, byose ubikorere kwiyubahisha. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze kubyumvise kandi ugiye kubikora. Amen.